Ni saa itatu cia wiyo ni nawe kwatyo ni watindane savo ndhe vala watindila wa kwambililia wa umundi ni udhocha ndini wa vilingwa mauvo tiumanithia mauvo tondo tukumbanisye kuma isioni siku wadhokaniwe katwambo kunengelelia mwe katuwala tukumbanisye okwokuvi ala tukumbanisye ni vamwe na maika tumene momengwe mekesi chaka lonzo kulio twika musumbita ila mane wambeza mewa enda imu kanenge kila mundu ngilitano kanende imu kanenge kila mundu ngilile mae potila mayuka onenga ndo dhiana dhimwa kana maana ili Francis Mwangangi kuvuthisya ndongo isya UDA ila ukuweta taitometwa ni President Ruto kuwani ambaye ya mukamba. Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko ati agawanye mulima. Mimi nakwambia Kasongo, umetuita mafisi, tumekubali. Mafisi ya Igembe wataamuka asubuhi mapema mwaka ujao wakule wewe. Gachagua kuvuthisya itambia ya Geoffrey Ruku ya kwenda kuwanya kisio cha Mount Kenya. As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations. Election preparedness extends beyond electoral management. Musili munene wa makuani Martha Koome kwenda IEBC kuyumbanisya nesa unyuvani wa mwaka wa 2027. Peke nungu kaitwa QSV twika data stocks kuya America waenda katika mitandao t-registered ni asialamu ndikite website ni usuwa mino kwiko ilawita wangungu wona inoni kambuni yaita kuitwa scam na ene ndi kuendeka mesu vyane na kuvenwa ilovia sio kuisla utandi wa mitandaoni. Vilingi wa mauvo Ikuleito muthinyani wa omonde tiokolia no kwitikilana na Francis Mwangangi ula munini wa governor countini ya Masako kana tongo yela serikali ni kuma ukamba mayuskumi ya maendeleo atyo makweti yoteti wako wanyambai ya mukamba weno kwitikilana na Francis Mwangangi kana tongo yi ala serikali ni kuma ukamba mayuskumi ya maendeleo ala makwami okamba atyo makweti yikuwa nyambai ya mukamba kioteti usonge wako waje kana ye na welesi wako tutumie kwisila ile itatu kenda imwe itano namba otomani mukuveka na kusala mitandaoni ya mekomukanilia na nengwethi wandikunikela mawoni maku tuendeye ndokolwe masitwa maku na vala uendeye na kutuiloela uwe nye nitawa Robert Mutuku na ke Teresia Mwende etwa la mauvo kwanzia ya meko. Na tuyambia mauvo maito ni kana munini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi ni wavuthisya imwesi ya ndongo isia chama cha UDA ila ukuweta taitometwe ni musumbu ila Ruto kukakumukunia maleve ile mbetani ya ukamba aiweta tasiukite kuwete mwani kombaini ya mukamba vamwena kumaisia mwekiyo kula kwindongo ya chama cha kana kula kwindongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ula ukethi wa yukiti ya kivela cha usumbi wandi ya Kenya ainena nandiki mama uvovisi wake vamusini wa Masako Mwangangi ni wawetakana isu ne siasa ndoku maendesye vomwana wanangiko kana wanango wa ilovia sia mwene ndi vandu va kumini ya milati ya maendeleo ila ya kwamie va ile mbetani ya ukamba. Karo Munyoki na mauvo. Munini wa gavana wa kauntini ya Masako ni umania vanene siasa ila siendeswe ni imwesi ya ndongo isi ya chama cha UDA va ile mbetani ya ukamba aiweta tasiende na kuete mwaniko kula kuimbai ya mukamba vandu va kuete maendeleo na kuminukilia milati ya maendeleo ila ya kwamie tawaki wa Konza Techno City silanga wadhu wake malelu na milati ingi yikivathukanyo vandu va kuete ya ndo maitu maendeleo andu ba umino kile miradi ila yambeye ta Konza Techno City mradi wa wake dam wiki tuke irrigation scheme na ko mwengezi ikuru kumina malelo ala mambe twene serikali sia na kwiti na sia Kibaki na Uhuru pando ba ku kudukuma enende makenya na kudiunena na musumbe maendeleo asuma mino kile na maundo ala miradi ila diendeswe serikali ila nene diende na bandu pa ukotaja serikali ya Ruto yake kuwa serikali si ameti huko kwizila kuiba tambesa andu azu magirito otuma imbeza ikirete oso bandu ba dio mina maendeleo azu andu amakaneo
na mane wao yawoni maamuka ni kutembea kila bandu mangite Kalonzo mangite maita bya nyondo utapika musumbe ni miama kana sinduso okavindani kau Mwangangi ni waweta kana ndongo isu siende na kwananga kana kutume ilovia sia mwene nthi undula vatailite na kumakenga kambani kana kumaisya mwiki wo kula kwindongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka maika tumene momembwe mekesi cha Kalonzo kulio twika musumbi ila mane wambeza mewa enda imu kanenge kila mundu ngilitano kana enda imu kanenge kila mundu ngilile mae kotila mayuka onenga ndo dhiana lima kana maana ile ite zeruto kila bandu bonde wathibeza nundu ena social ila sia maendeleo sio ndeni wena sio ni maile totota muno wizaidi ya maikuthi ya mwenende nundu kuthi ya mwenende no tondo muna kuthi ya ngai beza isu nundu no ila sio mwenende umete koti na bandu ba umweke ya maendeleo bakitito neo makwe mai modete ku kila bandu manenete nendo mea history yande kana history ya region ni ka chapnam ni makekala suo mwata zeta ambaye amukamba Kalonzo atwikie musumbe wa Kenya andwasuma mulete na itumese ova mwene Mwangangi ni watula muti serikali ya Kenya Kwanza kukonya makundi mambuli liala methite maikusi wa mikutanoni ya kiuteti kana yelaine nthime utwaisya miatianio haiweta kamba mekita ukengwani kana masaku endongo istailite unyuvanine ukite mati mundu serikali yake inoye mwinka witu mundu serikali yake la kwembe na demonstration ila si katika katiba andu meu kuna maketa ndakame mundu wa mwene serikali la yake niyo ina ngunism obisula wake wa cabinet secretary interior CS interior na PS interior ni mochi ngunist na nebo tuona polisi itembea na guns in the history and this ilita hakika na ndo anu ni bomendo to akamba ndili vote ya vilingi wa mavo kumava musino wa masaku ni Karo wa Munyoki. Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni waende ya kumutola mote minista wa uthukumi kwa mwene nthi Geoffrey Ruku kumanwa na uneni wake wa kwenda kuwania kisio cha Mount Kenya ate unenga na itumi ieleka ainena muthinyani wake liwandambuka ya county ya Meru. Gachagua ni waweta kana kilelo chake ne kukwatania kisio cha Mount Kenya vala waweta kana Ruku yatumiwa ni President William Ruto kuemea mwaniko kisio ni kiuwa sia Kimanzi na kuelezea aine nanzini wa muthenya wa keli wa ndambuka yake ya kiuteti kuya kaunti ya Meru. Gachagua ni wamukonania minista muvyani wa uthukumi wa mwene Geoffrey Ruku na kutumika ni serikali ya William Ruto kuvalania ile mbeta ya kiimani haiweta kana wendeti kilaki. Kuna mtu anatumiwa na Ruto anaitwa Roko, mtu kichwa kubwa lakini hakuna akili, ati agawanye mlima, ati wa Meru na Waembu na Wakikuyu wa wachane. Sisi nasema mlima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo. Wacha nione wana nasema mlima ni moja, mlima. Owiyo vo Gachagua ni wamuvuthisia minista muvyani wa Witiende Ndwale kwa kila kwetata unatumikie kunena teto sia kivuthia kwi enenzi mailembeta iya kiimani. Yu Gachagua aiweta kana enenzi alame ovuthwa kuma ilembetani ii ni mumaka mwenu cha musumbi William Ruto usakwanini ukite. Pia huyu Kasongo amesaliti sisi kama jamii, amedharau wa Meru, amedharau watu ya mlima Kenya. Jana ametuma Ndwale anasema ati watu ya mlima Kenya ati sisi ni mafisi. Ni matusi. Wewe Kasongo, bwana unatuma Ndwale kutukana watu ya mlima Kenya ati unasema sisi ni mafisi. Mimi nakwambia Kasongo, nikiwa hapa Igembe, nikiwa kiongozi ya mlima Kenya, nikutangazie umetuita mafisi, tumekubali. Wewe ujue mafisi ya Igembe wataamuka asubuhi mapema mwaka ujao, wakule wewe, wakutafune na wakumeze uende nyumbani. Harambe! Kavindani kau Gachagua aiweta kana mota atongwa imailembeta iya kiimani ni mende na kupetanga atongwa alama endete utena muungamo wa ilembeta ii. Hapa Meru, hapa Igembe, hapa mlima Kenya, kiongozi wa jamii Rigiji mwenyewe ametangaza operation Fagia ya kufagia wasaliti wote na takataka ya siasa
na kasi ya siasa. Nikisema harambe, mseme fagia sauti kubwa. Harambe! Wasaliti wote, kasia ya siasa, takataka ya siasa, Mheshimiwa Kali, Kairemia, Kadhuri Murungi, Gavana Bonoko, Kasongo. Girivoti ya vilingwa movo Mutongoi TV, Ozeage Manzi. Musili munene wa makwani Mwandu Martha Koome ni waumia witano kwinzama ya unyuvani na mivaka IBC na ene yanda kivathukanio maunduni meukonia usakuani kwikithia ni meyumbanisia usakuani wa mwaka wa 2017 kwitene aiwetakana kuyumbanisia usakuani ni kuvikia kumanenga Kenya mwikio wa kuatiwa kwa miao. Aine na kauntini ya Mombasa ikomanoni ya miongo 3 na nyanyanzama ya kuungamia maundu maaki. Koome ni wakulia mivia yonthe kuyumbania undu vailite kwa kuatia katiba kululumilia aki cia kiuteti kuyenenthi onthe na kwikithia ngusanisio ciukonia maundu mautongoi ni cia viki ya uthinikiwa kwa haki na vatena kuselewa. Angelina Muse ena ilivoti. Musili wa makwani Mwandu Martha Koome nene ikomanoni ya miongo 3 na nyanya ya ngwatine ya maundu maaki ni wawetekana kuyumbanisia usakwani munene kwitene ni kuvikia kwikithia Kenya ni methiwa na mwikio wa usakwani wina utheu na umilu ovumwa na kwikithia katiba ni kavikia kuatiwa undu vailite. As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations. Election preparedness extends beyond electoral management. It encompasses the readiness of the entire justice sector to uphold constitutionalism, the rule of law, to protect the rights, especially of the vulnerable, to manage disputes efficiently, and preserve public confidence in the rule of law. Ni wakulia ene yanda kivathukanyo yivonza manyuvani na mivaka IBC kwikithia ni yumbanisia usakwani wa mwaka wa 2017 kwitene ni kana kwikithia aki ya maundu ma usakwani kwi a Kenya ni avikia kukwatikana vatena ICA. I encourage the NCAJ Election Preparedness Committee to continue providing leadership in facilitating coordinated planning among all our justice sector institutions. Zama ya maundu ma haki ni awetekana niende na kuikia malonyo memwanya na kumakoni ene yanda kivathukanyo ni kana kuyumbanisia usakwani munene wa mwaka ukite. Be discussing election preparedness. It is extremely critical for a country that we put in place all our resources, all our laws and structures, all the processes that are in place, the individuals and institutions to have their capacity built, to have upskilling, and even the Law Society of Kenya. One of our sub-themes in the annual conference we'll be having next month is on election preparedness, because we want all professionals to be able to play their actual role to ensure free and fair and verifiable elections. Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kalondu muthini ulani mutongoi wa amuika na mateti kuma matongolo ni wenda amuika kwitha mustalini wambe kuete waliuku thina utongoi wa Kenya kwa kwikithia kana ni matambo kama ofisini manzama ya unyuvani na mivaka IBC kuyandikithia takuni makula. Kalondu elesia kanave utalo munene wa amuika mataisa kuyandikithia takuni makura nangi matao saivande na nemo mekwetwe muno nthini wa usakwani munene wa mwaka ukite kuvika isesene cia gukuna kura kumina utongoi muthuku vanthi ya Kenya. Mwandiki witũ ni Mutisia nukwelesya. Kalondu awetekana vevatamwika maende na utambu kama ofisini manza mawivakina wa IBC kuyandikithia takuni makura kwitha maofisi ya mewa vingue na kuyamwika ingi mataisa yandikithia takuni makura isio ni kiwathukanyo. Andu mamwika tweyumilia kwa wingi to register kosa kura ndo niti change ila yukite mwaka utukwata. Ofisi ya IBC to register na to confirm our voting details. Alata register ite ofisi no mbingwe registration team binge ni kuenda in the year continuous
process. Kwa hiyo kumaanisha ate ngina vala tukakunia bakube kukunia kura bado we can still register. So to yumilia kwa wingi to register to sekula we are the change. Aiwetekana mwika na umeumbanitwe kweta uthiumu wa Kenya ni wa mataingi kuyumbanya kuosa kwani ula munene wetelo mwaka ukite na kulekala mezini vindauza kwani ati wamemilitwe nikiwavukanyo na kukuna kura kuikia tongo ya lamo mekwenda na kosa kura ndio maanisha wiye kura muse ni maanisha ati ni kosa kura atu ikaletwe ready ila tuneta tuko kadi kwa maanisha tu ikaletwe ready nikenda 2027 tu yumilia kwa wingi tukune kura na round yetu keka taulkalao tuikona kura atuweka laba tuisunge tunachunga kura zetu nikenda wethie bai kura onemwe yaswa na wendiwa mwenendi niweki kabalo tini ondolonge ni ati alama tosete ibande ngoma imiza andoma mweka mweyumile kwa wingi tose ibande nikenda tutonyo transition into leadership ni kumununa kivalo wa makanya ingi ya mwika kweka utumika na ina tati na ingi kwekonya na maondola matonya kweta utongo imwelu wate kwekonya na ziko siya mbuli lesiende na ikadhi ya muno isioni siya Kenya ngeweno ya guns nituone ete muno anduma mwika tuitumika nai na alama itibila kana atongo aito na niwe gumuimiza ta imwana kana anduma mwika we desist from being used as tools to destroy meetings tuetekele kutumika kuete change na kutumika kuete change maanisha ati to engage in activities ya gunism with or without this political influence. We are the voice nije wasia wa mwenendi kou mundu wa mwika hivi ndani ebikie ana siasa mwake kutoeva asia lakini tuiketi kile na nyasia tuiketi kile kwikata kutumika kwana ngamekutano kana kutumika ingi kula kwina mbombano kwete mathokwano nithie tumia na sema itumia umia kwa umundu kwasia no kutovya okay tukanange wombano twasia wengu twasia amba ete mwana wake au we okay na tuyumila na mwana wake if that is possible na if that is possible we keep peace kumama tungulu kaundini ya Masaku nyene toboni mutesia ikule ito muthenyani wa monde ti ukolia weno kwitikilana na munini wa governor county ya Masaku Francis Mwangangi kana atongo yala meserikali ni kuma ukamba mayo 10 ya maendeleo ala makwami ukamba mainukililwe ate wa makwetie maundo ma otetibe mundu kwasia meona tatio kwa tienge wasio to ina moto isikalonzo musioka menda kutumia ukamba akili ngewasia kabalo kone sia dalile ukamba ulei no woko Kenya ndukathongwe ima ni matakauma usuni manzoni kuma kalawani wenaku uyasiata aje kana ye na welesi waku kwisilaili tatukenda imwe 5 kana mitandaoni iya mikumukanilia nukolwe masito maku na bala uende na kuiloela vilingwa mauvo uwe na nungethi wandiku ni kila maoni maku tubinokilelia o vilingi ndukathibasa itusio kadeti Lumina International Schools une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2 primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9 tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9 nena na Lumina International
International Schools kwisila 0700-786-355 yani noti mwonza noti mwonza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756-646-164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Sukulu wa Silver Hills Training College nicho kimanyisyo kichoka vambe ya Kenya kila kio kunema uvundisho masiovyo yulu wa caregiver courses lilikana courses ya utethi wa mituki kana first aid isomedhawa ni movea wa Red Cross International wasoma courses withi wana ivusenene ya kumandi wa attachment masivitali ni manene va Kenya wasani wa mweyo na wina discount mwanya no wendeye fees witu ni tuolile view uyani ya muvuko waku kwa movombi yange na otudhoke kimaisioni kinene cha Silver Hills Training College vamos ni munene wa Masaku Sartaj Building Ngolovani ya Katano yulu wa Masmart Supermarket kwa movombi yange tumwanya na itu kuisla nambani ino ilani noti muonza ile itatu imwe itano ile itano imwe itano nambesuni 0723 152 515 Silver Hills Training College. Your time to be a qualified caregiver has come. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauwekala wakwambelile matuku miongole na mwanza mwe wa mwanza tuwe makindo kwa Ekati Building kuthengene na ulikilo wa General Hospital wakele matuku miongole na nana tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika tuwa Total Petrol Station na Isma Supermarket oingi wakele suwa matuku miongole na nana tuizombe kwa Makuu Standard Hotel kungedhanisia na KWFT Bank wakatato matuku miongole na kenda tuwe matu kuthengene na kinatoa Sacco Booking Office kuthengene na Matumat Supermarket oingi wakatato suwa matuku miongole na kenda tuwe kabisone kwa Chapachapu Restaurant lelo ni wa kuthika nyangi wakana matuku miongo tatu twikitwi Red Camolot na wa Intel Bookshop kunda kendo stage ya Probox ya mbitine kungedhanisia na Chamatu Hotel wakatana matuku miongo tatu na imotu Masako Complex Inn kuthengiania na Automat Supermarket kuthengiania na Bata na wadhandatu tukuimomo wadhandatu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market oingi wadhandatu si tukuimomo wadhandatu Motomo stage ya Probox ya Modha itina wa Frajan Supermarket kwa maobombe ange tudhoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udhocha ingi twendeye na ukumanithia. Ukulio ni waumwa kwa NND na muno kumelembetani ya ukamba methiwe menguno ila mekonia thini wa utandithia wa mitandao. Ukulio waumwa ni mutaalamu wa maondo ma ukwati Dr. Muma Muinde wala ainena vilingi wa mauvo wawetakana kwi kampuni iyende na kusesenga NND malike thini wa utandithia wo na maina valua maikithie makutwaisya utandithia o wa Ilovia mwaka mweu na mauvo. Dr. Muma Muinde ainena na vilingi wa mauvo ni wakulia NND kuma ilembetani ya ukamba kwamba kuthuima kwa uliku kambuni ila siudho cia shares mitandaoni iwetaka na kambuni wa QSVE taumwe wa ila sithitwe ikenga NND kutandithia Ilovia nasio indi wakunekela kwa kindi ni kambuni isu ni cianzeve program mwino mwe ni asene likite kwitu kamba pe kinungu ya kitwa QSV they twika data stocks kwa America kana yumete irenjiti to America na etesa shares kindu chambe America ni soko la munene piwa mbesa duniani
na soko wa America niguo wina regulation ila bingi piu na strict muno. Kindu chambe kindu kikitwa QSV waenda katika mitandao ti registered na kiina license ya kuwa na kuta shares America. Ni asialamu ndikite website ni usuwa mino kwiko ilawita wangungu o panini kilo kuona kila kikumila kwambe wana inoni kambuni ya ita ikuitwa scam. Kwa usi ndula mbingi ukwata katika internet ni kwa asia kana QSV ni scam. Muma jingini wavuthisia ndeto cia amwe maenenthi na alame uweta tamakwatite vaita na utandithia wa mitandaoni ithingilila kana vaiwe kwatio wa kutungiwa ilovia ila mundu watandithia kethi wa ni watu ya kuma kambunini isu. Ni asia pia ndume utuya nyengwata mbesa siya na mwayo ni ngoni ya ndume report yangi measio na ima kwata $15 hangi mana mbea ima kwata ngili mana muonza kwa mwai ni asia pala ukwiwa uandikithiandu nikenda uani mini kila mukuibwa kila ndo amekwa semeibwa t-shares matewe kana t-shares kava ita iso gwe bandu ni commission meonewa nondu wa ku recruit andu na nese pila mini scheme siende yana ikathela ilapate andu ma ku recruit kwa u system ino mukuibwa pe andu mekuani tiwo nondu baiba andu company no yandikithitwe wa shares ikaneteta shares kwa hizo no red flag ingi painzi ya umane undu besa siaku sio sioka na edha nukwenda kumanya kana system isu na alamu ibo already nienda uibu kwa website isu wasi utungiwe capital yaku noko lile investment yesu wone undu kukwekeka ni asia wona bandu mote na rules ndwisi basi yaku ituma aba shuma hata shuka hata baito kwiwa ukwava umaba isu ni red flag ngi ya scam kila kingi maundu ma shares pai mundu wa shares ukunenga guaranteed returns kwa ile kuwa ni kwatha return ya yolopyo izu ni indicator ngi kana red flag ngi ya kana inoni scam. Mutaalamu wa maundu ma ukwati yengine waweta kana onthe ala mekonia kukunia maleve kambuni ithi mitandaoni nendo matena utuika wa kuthosia ilovia cia mitandao vala wakania nthi kumelembetania ukamba kwikonia utandithiani wa kambuni itena mavalua andu ala ingi meku mwingi ya kinduni ki ti andu twisi kana mena ujuzi na experience ni asi andu ingi kuona maita kindu ki katika TikTok na YouTube na kwa mitandaoni ni influencers ati andu mena utuika katika soko cia mbesa kwa uni waite kwikulia niki andu ama ende na muskumia ba na ti andu na ti expert mama andu mbesa kwa uwe walikabu ningenda yaku lakini the wisi ino ni scheme itena license na uwoki nini si andu imea kuthambwa nilivotia vilingi wa movone toa mwaka mweu mubea mwaka mweu na indi ni ukanyo isuvie ndukese kuvenwa mitandaoni tuisongana mbeni kana nzama ya kuungamia kimanisio kinene cha Kenyatta ne cha molota Professor John Okumu mwanyani wa Vice Chancellor na Valayu ukwithiwa wa Muonza koselela mwanya lawe kwatiwe ni Professor Paul Wainaina aina itina wa kuthokwa nthini wa chathi kila cha toi kimansioni ki Professor Okumu ni wathana kwa ile utongoi na kisomo kimansioni ki Ben Musau ena mauvo Manyisio kinene cha Kenyatta itamolota Professor John Okumu tawe Vice Chancellor kuwaselela kuma kwa Professor Paul Wainaina Okumu aitwika Vice Chancellor wa Muonza kuma kimanyisio kichambia. Let me take this opportunity to thank the Kenyatta University Council, the ministry and my management here for the support. I'm very, very excited that I'm being given this opportunity to steer Kenyatta University to the next heights. Aitanga sama waliokuwa ya mwene kivila ansama ya kimanyisio ki Professor Clara Momanyi aimonengelelia valua wakuoloto kwake Professor Okumu na valua Okumu watungia mobea nzama ino kondo wakumwikia ayatha na otongoi wina mawalioku. I think the process has been smooth, not turbulent at all. We have maintained our peace. The process has taken place. And we have now appointed our new Vice Chancellor. We hope that the peace that we have experienced in the last 6 months will continue, and we are happy. As a council, what are our expectations? We want to
We expect that we are going to work peacefully with our Vice Chancellor. We are going to cooperate with him. We are going to help him, assist him. We are going to work together for the good of this university. And we hope that we are going to take this university in a bigger step more than it is now. Okumu oselela utongoi wa kimanyisyo ki zikayoni chasyo kumanda na kululumilia kisomo maondoni mao kunikeli ovamwana utoika. Our students, we have great students here in Kenyatta University. Theirs is, I promise them good leadership. I promise them that the quality of education that we give, we will always try to do our best so that when they get out of Kenyatta University, they have the best certificates. And we are leveraging on the new technologies for teaching and learning. And this is what we want to pay attention to. For our undergraduate students, for our postgraduate students, the support in research, research infrastructure, and commitment of staff to do their best to see them through. Vilingi Amavomo Tongoi TV, Nyinita wa Ben Musau. Naindi kule itumo dhanyani wa monde tiyo kule tiya no kuitikilana na Francis Mwangangi. Ulai munini wa governor county ya Masako kanatongo yela mesilikali ni kuma ukamba mayo sikumi ya maendeyo. Hati wa makweti ya utati wakuwani ambaye ya mukamba. Pe mondo kwa siyaje nondo atongo ya ma UDA. Wayo ndo meki ite na mwonza maende temosi kuacha asiyeta wa Lazarus Tembea kuma Kalawa Kimeni ungaka siya ni wondo munini wa governor ukueta nundu kiki tuanda kuonekane savyo kuangeleka nyoba ya Konza Techno City akaweta kanathu kuma umbeni ateo kwao iba ikendu kiendeye akasia wena wona ni omusio wakikana baimilati ya maendeleo yendeye ateo no uteti wa mwane kona akasia indi atuilo ele kuma Chumpi Junction ndanaweta niwe ngeka asieta wa Aaron Stola akasia baimundu ute ambaye Mwangangi aweta wakibaki saasio nde na wamudhiaka asieta wa Musila Musonzo akasia ni wambue Kasonzo ni ngwetikilana na Mwangangi yana kwa yana no kuwani ambaye ya mukamba na kutoa mavumo andwasu tuimea mayembesa makilitie na makumanwa na ambaye ya mukamba na indi muveno ndwa mawoni maku na kuidhiwa wakwati ya nina ito ndini wa vilingi wa mauvotu kuendea kuidhiwa na kuyo cha kwa ila nyenita wa Robert Mutuko na ke Teresia Mwende atwalila mauvo kwanzia ya Meko Tiwanesa. Ni na ukethiana na udho chandini wa kilungu cha ukunikili wanzeve nye nita wa Susan Kavili. Kaunti ni ya Masako mdhanyani wao ni wakeli kuikwatua kuidhwa matu. Uvyovu ikwatua kuidhwa katwandikili kuminili kufikia miongweli nemwe. Kaunti ni ya Makueni kuikwatua kuidhwa matu. Uvyovu ikwatua kuidhwa katwandikili kuminadhandatu kufikia miongweli na nyanya. Kaunti ni ya Kitui kuikwatua kuidhwa matu na Suha. Uvyovu ikwatua kuidhwa katwandikili 15 kufikia miongweli na dhandatu. Kaunti ni Ilovi kuikwatua kuidhwa matu. Uvyovu ikwatua kuidhwa katwandikili 13 kufikia miongweli na ili. Na muthia kaunti ni ya Mombasa kuikwatua kuidhwa sisibu munini masani makioko. Suha na matu masani ma muthenya. Uvyovu ikwatua kuidhwa katwandikili miongweli na mwe kufikia miongweli na kenda. Muthia wa ukunikili wanzeve. Nyene tawa Susan Kavili Tiwanesa.